Sel Ha? sa chiko ikeo ko. At sabi na kamalya mong garo na nga Ben. Irara digisel sora na turangan ni Samsam. Mataning ko narotore na ba matanggali kabanggur. Wang orto ye dingi de. At sa ko bat na may ko be ano ni binakabiro to na tourist na ngonongo. Iya? Irasa chukoy bitim baletanan draki kata-kata sa Sotaviena. Oh, okay. Ikaw babu bakila nakatata siya. Ata. Songo tata ariyo ata. Whatever. Sige, Miguel, nakata-kata sa lang tungko nung friend mine na di pa. Sinay na tourist. Iyo, kau sabi na kata-kata. I like kata-kata, babu. So, tumbalit ko na matasa we. Senga sarnika do na kay... Sinindor ka antara chiko? Hari. But I asked the fella specifically. Iya. Elewa si tangane na. Iya. Au siniberas bangoy mi batuloy na dingili river na turang tombalit ko sinibas. Ya lupa tal nung friend. That's why they come to our country. That's why they like Fiji because of our hot weather, fine weather like this. Korto sa na tourist salak mana hotel. Kuiko sa rider to salak na beach. They take off their clothes korto sa they lie down on the beach. Na ina talita ka na singa na. Iya, boleh na nonra mata nitu babu. It's like very cold every day. Na Very very cold. ina talita ka Like it's very cold in New Zealand, very cold in Australia, very cold in America. That's why they move this side of the world. Pre, Michael, doon nakasabi tarong ko iko. Iran do na matanisinga. Iya. Nisa do darachi ko pero na kabalangira sa kailangan kabalangira rey talidake. Ira sindo kawita ka nando na ka but when we tukululu ira do dulu na. Right man gini ya. Si. Saya sona kito do makai doro na. Right man gini. Korto na kabalangi. Time they take off their clothes, they lie on the beach. Korto sa santen chiko na. They don't care. Korto sa damo chiko kena leo korto na turangan la ko nga. They don't care. Kento to kay. Baleta ba ya Michael? That's their way of life, babu. Na. Yeah, that's their way of life. Kento to time sa sangay na sulu ko sa damo na beach. Doon na lewan, doon na takan, kento sa side manda, lako bakalalay liu, Reykjavik ko imuri na. So, kento sabi, reda keda na kabango. Kaya doon naturang ito, yung dami ko sa mo, kaya santen chiko. Balata kento to tamata lolo at lang na, right bad gini. Ese ni surta ka na matanggali atmospheric pressure, right bad gini. Kaya doon bango, kito side bango, reda na muna, kanikani tu. Matanggali ka ba, kila na matanggali. Kento sa time sa reda manda, that's their life, eh? Na? But they don't care. Yeah, Michael, ito sa Chico Sarelio, na napakasama na? Chico Sarelio korto bakasama. Kento to, time sa redong ko rin sabi, reda manda sa Buki Bango. Rani muso tala nando mo na rin. Red ba gini ha? Saya nga nununggu friend yang giri main na west ko. Vengo na ko ula ko way lolo. Kundo ando chico kaya bat ki ko. Way lolo ko sala ko. Time lang ko na, you going to way lolo every time. Way lolo back road. Nununggu friend sa chico kaya rames na dana. Iya. Ko tamando siyo ko yung dole gande ikya. Ko time sala ko na di ko posa rames. Kendo la ko mantana way lolo beach kendo santen manda. Sengay kirong gyasa. Sengay banua kata-kata banua rere binaka banua na nukumbalabu dina saranga. Just like ko ask Ben nukumbalabu in Samsabu, we must be relaxing there right now. Ko le da bale boli taki. The fella just go for one job quickly from Sabsabu today and then he's gonna move up to Lambasa tomorrow. Acha ko bat ne. But Michael ko sabi wano ni binaka pero to na ko tombale bango na boy na no. What's na mataglali ko sora relevo nung friends. Roto sa sota chuki na Methodist conference na ngon na friendly. 2018 1942. Right bad gini. Kau sa reda na conference sa bagaraw chuko na bagsingile korto they put in the container, white container. Angko men doon me bagsingile buki korto na taltala na. Taltala time. Mochi na bosse break man the lunch time they come and pick their serve. Korto bagsingile buko time ko sa pasike no. Kau reda so na ngone. Waboki chiko town na. Korto sa line talaga igi.
Roto pagratal-tal. Kausap bos ang tanong ko, friend. Dapat kita kayak gue kong bos talaga. Saya nggak ikut tuh marah masa kadi manda, bagas lebu kau line manda. Ba, na lebu ni kana. Roto sa surat yaw talaga, Michael Melikana ka. Babula ko may. Ang ko pinaka tal-tal ko rin rochi kem do saranga. Kem do lako may Vanua Dende, Vanua Yawa, Vanua Balabu, na Vanua kem do sa lako may. Pinakabalebu na may garabi. O nga uso tabi o nunggu friend Makawa. Iya. Orto tal-tal chiko nongo wang. Ba yawa saranga kem do. Binabalib. Yo ker do ko ni block tak chiko nangunsala. Karen ba gini ha. Nangala ko may na Suba City Council ke bukti kem do ta. Sagay, sasangay block ta kana meda district na gango. Sengay na gunsala ke de sa nangonongo sa motokasa kele chiko babi Italia. Na kere ha. Nalaw ni bono sa oso chuko na sa. Nongo na motokasa kele chiko na footpath tamata sa tombal chiko nangunsala. At sabat ko bat ni balita iran la ko may once a year bebe oso bakalaylay na bat ko bat ni minabale po na may gande may daka na kani jan jinanga na tapong ko na daka ni loju right bat kini minabalo may kayo doon na kama sa daka chuko may loto kare Kama? Kula sa rita na doon news ba bre bab sa Banua sa bakay tamata kita may loto ka nangono ko sa kana tama ko chiko sa do wale ngare na damo na kubaw. Oy, kubaw wale loto kare. So na tamata baka makama chiko may bunato na. Oh, sa kama chuko ko na rubbish dami ke bunato. Ada ba sa kama chiko na Sa rabish? kama chuko na rubbish. Ang balatan ng raki kata-kata sa start ta kana fa. Sa sinindo sa kama na gango wala nga hotsan. Hotsan sa kama ng benu mena bunato sa lebu na kumbaw na. Oh, sabat ko kere-kere na matangkali go na bango. Na raki kata-kata ka bango mekenda me garon ni Michael na. So na tamata budesa na. Iya. Lako na titay. Pero na bango na lebu ni do sa tungo na bango na grass, na ba na grass rin? Nato. Nato. Saya so nangon ako ko na do, I think of the other pala sami do. Na rin gini. Saya na Time sala ko na titiingay sa reda na do lebu sa chiko. sa ba kamay saranga. Bude sa me were. Oh, okay. Kira me kem na dorbo. Nangonong go chiko may na koro war kir do kuni ba kama ba dili nga kama Were manda. Were man garo na nga na kama na kuro re. Ana right bad gini ha. Ahora Michael today very busy day for me. Iya. Weekend man go ko sa bele gande man na baklelay. Sa nga di iba mo. Gande man da west man da lere da man nunggu friend. Mataka kila malako lesta limay singatambu. Acha. Okay. Thank you very much, Babu. We'll talk to you next week. Alright. Na Babu the Meme, na makai na singa ni Mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?